Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmattуу достор, hurmattуу жылкы сүйүүчүлөр, чабандес, балбандар. Каравандын Гүлбар айылындабыз. Бурхан Каракедан бир келишкен чакан ат сатууга чыгат. Алдыңыздардагы карагер. Ат эгерде жакса келип көрүп соодалашып баалашсаңыздар болот. Баасы дагы жеңил, анан кийин базар баасынан арзан. Чөнтөк баба издегендерге таза ушул саякбердин колунда тапталган атты издегендер үчүн бир келип көрүп соодалашсаңыздар болот. Жүгүрүштөрүн көрүңүздөр башында. Анда Бурхан Каракедан калган маалыматын сурайын. Бурхан ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолук, иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Тынчсызбы? Тынчсызбы? Ака, бул ат кайсыл жактан келген, бир маалыматын бериңем. Бул ат ушул жерде чоңоюп атат, Кудай кааласа. Ушул Гүлбардын аты. Ушул жерде тарбияны алып атат. Жашы канчасы болуп калды эми? Бул 5 жаш, сайла. 5 жаш. Эки асы экен да? Эки асы, Эки асы. Эки асы. Анаке. Жакшы. Боючу? Bunun boyu şu 1.55 plus minus. 1.55 plus minus. Bol uşu yerde çavulu utat ulaklarda. Sayla. Tarbiya kelgen. Tarbiya canavar. Şimdi bunu görgen adam bu içmelega canavasa gerek de oylaydı. Oşa hazır çoğun ulaktar bol utat ko. Şu ulaklarda şu atlar arılaşıp jürüyor te bulamı. Yala palalarda. Ayda sen kirip kete veret. Ne boyacak kadın? Korku sezim yok. Den solunda ayıp çok mu? Den solunda ayıp çok. Özü kiçine oğlanı ben jürüyor ama kettek emin ne. Münözü coş ha? Münözü coş. İyi ama kulüp neyse canım. Peki. Жақсы. Den solunda ayıp çok. Ya den solunda ayıp çok. Den solunda ayıp çok. Kuda kalasa taptaza at. Жақсы. Қарака bir aksiya kılın hem sizden daha bir arzan atlar çıksın inşallah. Hem sizdeki atlar. Bunu jengille koyasaydı algan adama bir mazza kılıp çap rahmat aytıp жүрсün. Bunu 165 min koyarız. Kişine yoluna koyup veriyoruz. 165 mi sama? Pazarda da bunday sena bolsa gerek. Doğru. Ya bu attıcı. Bu ulağı garanti. Ulağına cevap var. Ulağı garanti. Haligi kişine atqamda garantiya berip atdı ale bir xil adamlar aytışı mümkün. Bakalasa aytdım o. Oğlu yetişince kirip ketaveredi gene. Ne boyacak hava? 165 min so'm kemi var, so'dalaşasızlar, balaşasızlar. Çöntөгүндө кетет алган адам пулу. Жақсы. Kemi var da Karaka? Кемит берем буда калады, да сүйлөшөбүз. Жақсы. So'dalaşabыз, balaşabыз жандарына. Өтө ушкаяк нерсе экен. Кайманаты тапанча. Тапанчабы? Тапанча. Тапанча. Анаке. Кара жыяны берди. Айтканыңа кылат, Өзү ham жаман элпек. Караганда содаңыз дерсин. Рахмат. Жакшы сүйлөшкөн адамга Кудай кааласа жакшы түшүп берем. Түшүп бересиз, Жақсы, so'dalaşabыз, balaşabыз.